Hi ma'am, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯪꯀꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯣꯔꯠꯁꯨ ꯍꯣꯜꯂꯛꯀꯦ ꯂꯣꯡ ꯈꯣꯠꯁꯨ ꯍꯣꯜꯂꯛꯀꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯍꯧꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯣꯟꯊꯥꯛꯀ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯒ ꯅꯣꯏꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯗ ꯁꯝ of the five consecutive even integers is 470. What is the smallest among those integers haibani kwai dia pikku da tai padrasu to aina haibdu masigi 5 sima paro consecutive sima to even number sima paro integer sidi 1 2 3 like that si adum chatkraba masing ni madai da mana khaidu si even number haibadi even number hai taragadi kai doge ba koina 2 na divide tawba yaba do haibani sugumba jingji sorry 2 na divide tawba yaba du masing dani putu hai ji masai gi widely smallest way by haibadu aduna mamang da hot kibidu di 2 digit 2 digit katini sida giram is na 4 digit 470 magi to kaino si consecutive integer is the 470 I mean adu option da na 2 digit pyramid so achi di koi direct center logo yara roi aduna ina sumaina option da na 2 digit piram aba aduga ngasai gi angka da na ngasai gi 3 digit piram tarugadi kaidogi bu divide to kan da kaidogi bu madudai da phangba photo ado koina kaidogdagi hana ba matamda magi smallest logo yai share the sum of 5 consecutive even integer is the 470 I mean magi sum do masagi total average to kaino total ko 470 da 70 adu targeti machine do puto kai targeti 470 ne moina pyramid 470 ko 470 pire ba sigi total je 470 pire adu targeti kaidogdagi 470 sida kaidogdagi magi consecutive machine ji kano 5 ne divide tawro 5 ne divide tawro 5 ne divide to targeti koine kya target am tam dai samjil lage ba ko 5 ne divide to targeti kya no ham tam dal keno to 90 ga ai ne samjil ge ko 90 ga 4 dai adu itari 94 je koine kaidoge bu aina mayai dai ba sina kaidoge ana haiba matam da even number gi ngasai gi center lo 94 की सेंटर लोग तारगदी डिजिट माय बिज 5 कंजुगेटिव ने मंगा आइनी 94 ने सेंटर लोग तारगदी रेप राइट ता मशिंग मंगा लाने आ मशिंग अनि नि सॉरी मशिंग अनि नि लाने रेप राइट ता मशिंग अनि नि लानी अमना 94 की मतुंग द इवन नंबर से क्या लानी के दोगे 96 2 ने डिवाइड तो जाबा मायना अमना के दोगा 90 का 8 लाने अदगी देमो पिथबदा 94 की पिथबरोंदा integer even number hai targeti 92 ma leirani adi mathangana kya leani 90 sine adu dadi ngasai 90 position center loraga sondana higher sondana small adu dadi magic smallest hai ni adu dadi answer ji kya chumba gi am tam da 90 b ji ne ji answer ji b ji chumme sine magi answer ji 90 b chumme ji smallest second sine tawa atopa ma noina hot ke na hai targana sida noina sina short wa ni si jina tab atopa ma hot ke na hai targana kumaina hot ka da ge na hai ba matam da asai ki ayita hai re ba n na lowre asai ki n kai hai tare sorry n fast integer aham je number je fast integer je koina fast even kaino ni question mark ne adi ta di number matang da second ji ka dore pana puthwai ni smallest do puthwai ni sum chawat kar ni manga ni adi n plus 2 ko matang da mu kya no lakpi se 2 gi matang da even number ji kya no 4 matang da kya no n plus 6 lani n plus kya no 8 masai gi even integer hai ni na masai gi amma di khangre 1 di khangre adu duna tangi puto ka do maina si je da mama
सुमाइना क्वेश्चन मांगी सी अहम से अदु तारे सी मसिंग जे हाना प्लस तौर खंग मंगई से 2 4 6 8 क्या तारे 2 का 8 का 10 6 का 4 का 10 20 तारे सी प्लस ले सी क्या नो 1 2 3 4 5 n क्या नो n 5 तारे सी कहीं से क्या तारे टोटल से कंसेक्यूटिव से क्या तारे है मान है से 470 है बने 470 है बने अदुना कोई की कई तारे सोल्व तौरो कोई वेरिएबल जाओ वेरिएबल जाओ नहीं पुंजन बुदु दुमाइते तौरो सिदा क्या ले रहा है 5n ले रहा है इक्वल टू 470 सी की 20 जी सोंद लागता रगे -20 ने अदर 5n इक्वल टू 470 दगी इतोगे ना है मतमदा 20 माइनस तो गिता रगे 450 तारे अदर तारगदी n पुतो क्या है तारगदी कोई ना कदोगे वो 450 दा कनाने डिवाइड तो गदबा 5 में डिवाइड तारो अदु तारगदी 95 जा 45 0 अदु तारगदी 90 ने सीने मसाई क्वेश्चन जे दुम अइना है बी जे दुम चुमे 90 ने सुमाइना होलसु जाय हां बगी होलसु जाय नकोइना नॉलेज लेगदबा नुंगाइगदबा कन्वीनियंस यंगा कांद नकोइना अंक जी होलु अदुदुगा नोय कोइना नकोइदा नॉलेज फंगबोय तारगदी लाइक तोरमु सब्सक्राइबर तोरमु अदुगा मथंगी अंकसु ngaiduna leru